TV. Saa cia bilingi wa mauvo. Nina wikwatio kiwio chaku nikende na kwagila nisielilika saa 3 cia wiyo balangwenda kukwetia bilingi wa mauvo muthenyani wa umundi na indi tutamba kusisia mauvo walangu mbanesie nienda kulilikania kana musomi witu wa mauvo Erastus Nzomo wa Kithuku no kwithiwa aivikava akwete unenanya na ateti kibakani bala methwa mainenea yulu wa walanio ula wendekethetwe wa kubindua kwa katiba wa BBI kwa utina wa bilingi wa mauvo ndukathibasa nukwithwa ikwatiania nake Erastus Nzomo mubikiye na kuendania imwe thini wa unenania usu na indi ndanambia kwambia o bilingi ani kati wa mauvo wala tumanengete uito muthenyani wa umundi. Ala tukumbanesie ni vamwe na Ndi yonde kutania muthenya wa mwaitu. Unenania yulu wa walanio wa BBI kuendea. Atandithia kuweta kana maina athoi. Uemi wa ungithia kuuna ekali ma kibwezi. bilingi wa mauvo. Ni naokethia na udhocha ula ukundethesia kwa liula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga tuendanie imwe ginya muthia wa bilingi. Uwo wa corona no wende na kukwata andu aingi baadhi ya Kenya kwianana na mubea wa uima wa mwi ni maweta kana andu maana atatu ma 16 nimo makwatikana na uwausu itina wa andu ngili inya maana eli ma 51 kwithwa nemo mathimiwe yu utalo wa ala mabikiyite na kukwatwa ni uwausu ni ngili yana yimwe na 60 na atatu maana 5 ma 50 na ana ala maboye ni andu 60 na eli wala utalo wa ala onde maboyete ni ngili yana yimwe na 11 maana 5 ma 55 na ala matiwe ni thayu ni andu 10 na eli ala kubikia yu matietwe ni thayu kumana na wongusu wa corona ni andu ngili ile maana nyanya ma 95. Tuyende yani kana kila matuku kenda mamwe wa katano ndi yonde ni tani ya muthenya munene wa mwaitu kana World Mother's Day kauntini ya Masaku enendi aingi ni maelesia undu matania asaimo balama weta kana metungia mubea kana mematungia mubea nundu wa kumaya nesa. Daniel Mongela ni wakutubingu ya bilingi wa mauvo na livoti Yesu. Nthi ya Kenya ni akwatiania na nthi ila ingi kutania mutha wa ainya maitu kana Mother's Day ulautania wa kutulikania undu taiwe na asia maitu na kutulikania undu taetwe kwisila maumoni nangi okutulikania miele yitu ya bautene. Mam ndiwe yani ni asante mono ningwendete ni kuisha the best in our life alafu nji encourage my youth wenzangu
tuyikala life ino tulikulikana ya sema tukachimo tuitha tubikita kutubikita cha asante. Kama sira ni to Joseph Mwinde ni survivor wa bamu mutesia na nkutania mathano wa mundu wa Mother's Day ngai mwana twekase kwando ama muika umonde Mother's Day ndo no muthuthia ukethia ni tuliligana cia maito alame obazo tukamegisio kindu aitha me obakubyo tukamatwa yo mithinzio ekali mama saku otao mainati wa itina aingine matania muno kwa kwikia mavisa mainyamo kwa kwisila nzia cia mikumukanile ya kiumundi onange kumawe ya mithinzio obamwe na kumalilikana kwa kutuma utumane mukuve. Today is Mother's Day. I love her way she is. I love her. She treated me well from until now, and I appreciate for everything she does for me. Nampenda sana. Nimemweka status juu nampenda sana. Musiaesia tiendea na utania muno weniwisi kana muno wambiisie utani wa mwakani wa 1998 ni mwandu weta wa Anna Jarvis ula wamulikana inya weta wa Ann Rees Jarvis kuma kuya nthi ya Uingereza kana US. Numete ilobi na kago masako kagi ngola no lilikana na se mudena wa mundu kulikana se maito alama twe ye na nontunundo sio kumalilikana ndo pautu vikira nemo kwa timo tendo kitati tepo so kwala mayuti maito mato no lilikana mama lilikane na mama wisi Mother's Day nzeo mwana wa munde mwana mzee wa Mother's Day ndio musio kwa si maito. Musiaesia tiendea na utani ya muno ni wisi kana muno wambiiwe utani wa kuya nthi ya US ni mwandu muweta wa Ann Jarvis ula wambiisie kutania inya wake na kuma muthani usu muno wa Mother's Day wambiisia ulilikanwa nthi yonthe. Kuma kauntini ya Masaku sietwa kwa ni Daniela Mwongela. Naindi ithie ma Mutongoi TV tuenda kumendea ainyinya maitu onthe kula mabika happy Mother's Day na tuendeani kana kabinda kama sukulu matialite masa mabuthu mabinguwe kwambia muthenyani wa uni yu atandithia sokoni wa Masaku ni meweta kana biasala sio sindi ubathukanu na undu mekwikwatasya ibinda yi masukulu meubingwa ni maweta kana undu andu meusuwa ndukani sio ebinda ya kubingwa kwa masukulu yu meikala mana matena wa kuthoesya. Daniel Mwongela ni wethi wa ainena na atandithia asu na atumbanisya ngewaino. Sukulu yekwati wa kubingwa muthani wa uni yu atandithia la matesa mavuku na la methitwo mesilite ibindani yumu ila sukulu siethitwe siembinge ni maelesya kana ona yu maina wikwatio nundu imakusia woleku wa ndwala meulika matukane ya kuthoa mavuku ya thinzi na no matimanga itutavinga na kuma vala sukulu ina vingu ile kwembenge ya challenge sia vingu kavinda kakubi vingi twengi na expect ya biashara ipik na ya leo pik anokuona to munzi twe matuku kenda no nisiana nisio kete skulu peki no twimbo ayo kito back to school na kithia wa 2 to 3 days before opening ayo tolo nukuona customers iko kwina maumu maingi you to expect ya muthenya to munzi customers simbo sibitukania abantu momone imwe yo wa mavuku ingi tolamu lakini tyo kuona ona kukuiwia atandithia ni maelesya kana utalo wa siala mekumbania ciana cio kusyoka skulu nuthete muno na maundu maendea na kumu ni matona kulasimika kuvinga mawia a mautandithia mavuku na kulika utandithiani ungi yuko na maumu custom ile tueva na sio atwalinga that like a quarter vindela corona targeted pakwata customer get their average per day you can get 100 customers nowadays you get 30 or 20 per day kuwa compare with the sales are very low. Ndo na vindela ingi kwa kumu wewe ama wewe hospitality industry transport industry
lakini modio kana twina industry ingi ya bookshops, stationaries ano mamo the mbozi silikali ndina malilikana muno utumikulie tulilikane na kembe batonye kondula mananenga na grants to hospitality maconsider booksellers namo asi ni maelesia kana mena ivinda yomu kumbania ciana cio mundu mathoa masindu ila ciendeka masukulu ni mambatite na imelasimika kusakua kuthoa leu kana kuthoa mavuku na bookshop ya mavuku ni mambatie muno anono wathe na wa mbesa wethe ya mundu aile kwoso kila ina chona thano buku yemwe kana wethe na wasobe atapeza wangu totonga ciala skulu matho anethe ya mambatie muno wethe ya cia yengi baito na kwa 40 kwa na ciana ciendo na mabugala mezo mayecio kawate ciala ngetita wongeleku wa koti na biasala cio kulikilwa ni waweta takuo kuthothe kuvaluka ku kwa biasala ithi cia utandithia mavuku na bamwe na wambatu wa mathoasu ito abini iwe mwa serikali mundu ne yaosie we aguonle wa mavuku etwa mavuku na ga kila kitu ko customer ile tukwata ni nivyo gethe ona postaini we parent ni problem muthina ta umuthi musiu wa masako withia usie asiai na maniwa lame kwiyombanisia kusioka skuluni lakini kwi umuthi ni usenya munene nundu tauni ino kwino nyivu wasi yala meutho wa sindu cia kusioka maskuluni ona maniwa maikuoneka kauntini ya Masaku Mutongwe TV ya kwa sitwa ni Daniel Mwongela okabindani kau namo atabania ma uwo museo kuyangaliko cia kibwezi ila ye kaunti ya Makueni ni makulia asiai mabikie na utunga ciana sukulu ebinda ye sukulu iobingwa kwa tamu wa katatu atabania asu ni makulia asiai kwiyoba kabyukuli na kwiba kana kwibia ciana cio visi Kennedy Mulinge ni wa nena na asiai asu kana atabania asu na atumbanisia ngewa ino ndongo cia makanisa kifathokonyo va kibwezi kauntini ya Makueni kwa munthini ciumia wita kula kuyasima tongesiana cio skulu na ila cio vingo kombisia one kwa tamu wa katatu na maiki ametalatala na alimu anene mama skulu ya ondo meomina fees vindani yo kwa tuona kunikia muno kumana wa COVID-19 wito wako kula kuyasini kana inondo toida meunda kana ngombe shoti ya siana no sio kutunga siana sito skulu kwanza yonde utambete kuweka maundu alangi kumekishwa kana kakweka shoka skulu nondo pata kisomo kana ukaina future kwa baka kosangwa kausaleula lakini kaidi skulu nondo ni skulu nisiko vingo waone no kule wirute kanisa kila musia nenge mwana asoko skulu ananga ni monoko manda office kila kingi no to nonena na mwalimu nikanokethia ni mwana ni wa mwana ni wana ni wasoma wana ni wekala skulu na gaidi ni cheta musi ndongo hii nena nsia kulia nene mama skulu masa wivala siana sio thikwikala cia sioka skulu kwa kuvonda waya kuwa tulinoka na fumigation ya kula siana ikoma na ilasi ni kana kuikithia wimo wa mwe wa siana ilasi ma skulu wito wambe ne kwamba kukolia ma principles with the enema kuna na ma sanitize the dorms na environment la siana siku sioka skulu nondo siana sumete kundu kweke bathokani na kama no ukwate wa either kai na yokuma ko kanaka kwate wanzea nombo sioka na public kwa uti yokulia kendo chambe ma principle mambo prepare kula kana sio soka kuthia kana ka isioka kasioka bandu safe oinge ne makulia nene mama skulu mo mesia sei na maimenanga ivinda ya 10 fees na makulia sei na mo methomea ikiku kuivani kwa fees corona ni anangi economy yetu pati mundu yu acha wenacho kote kula sia mambo u receive siana skulu na mainenge asiayo ibinda yako yombania na kemo sia na wewe binda yako yombania idea yombania nikana kana kasoma kwa tu the binda yako mesia asiai na mwasema dama faithful okweva office inge ne makule serikali yani sie watho wako ngelotala wa ivela sia siana maskulu na wengi inanga na mbesa maskulu ne kana ila asisi akangombinga inge ne kana kusia kwenye kwa wa COVID-19 inge ne makule serikali kwikithia kana kila kana kio sioka skulu kena mask ne kana siana sithe sinzo veku masukulu ne responsibility ya serikali
ku make sure kana kila kana iketa mask nundu wana tutume the background message kibathukani na message bone ko stream kwa uba keta pena paketa benzi ya serikali tono mande asiana mwana na nzia ya ukwata maski na sanitizer ita ne yonze yalanzio nundu serikali itu ni athie maskulu maitu kunenga na desk kana ibila sianie nundu wa kusubia social distance ya situ ningu makulia ni kana hivi na ni sana sisoka skulu na kuina muiso wa kalinuka la kyo wetwa ka Indian corona kyo likandi itu ya Kenya with sana situ sia sina desk sianie na mainenga na maski na asa mai make sure kana ni kwethiwa na ni mapa state kila chaide ni kenda with ali umaitu maina thine la mekwanda sana itu school. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Maovo. Naindi musesia wa Mutongoi TV ni kwatia notonye kuwaliula mawikalo ala wikala ni kwatia wasoma kindukuma ngewani isuka na kilunguni kiutwethiwa nacho chanima ya ungithia. Aimi makwa chai kuya kauntini ya Makueni ni meyobeteka vyukuli kumina maswani ama aingi kana ukamba nindi nyumu na itauma sindonzeo. Mwandiki witu wa Mobokuma Kibwezi Kennedy Mulinge no thokeye aimiasu makwa chai ala matoi yasia ni ma ya ungithia na athoima wemi ula maende yasia na atumbanisia ngewa ino. Ni wakilungu kicha keli nene koma nina mutaalamu wa uimi na maundu manda wana ula kwisila unene wako nake waisia kana uimi wako ngithia vaa kwa cha irrigation scheme na uimi we vaita kwa mwemi ula wina uwe uimini wake. Uimi ya vaa kwa cha ini museo na kulingana nondo nisia iti miagelane na imaba no uimi we na faida mundu ena knowledge ya uimi na utu ena knowledge ya uimi kwisila kwa mbeo mbanda kusobia mionda mbanda na utumi wanda wana fertilizers kumana na kwitha aimengi matume yanzia kwenza tumetaonekana kulita kiume undani yo kena na mutaalamu onekana kiki tuma amaye makisio kinini kuikela matona kwema matumite utaalamu wa drip irrigation kwa jiru irrigation scheme nete scheme wesu ina over 500 acres na ukekeza kuya faro irrigation and drip irrigation tailemba tema around 1000 acres kekatema na drip irrigation. Kitumi niki ayami ni mailete kwambia kutumia utaalamu wa drip irrigation nondo ni mekuive tangana na mawau alamanya ikawani kiwe kuma mundani umwe kuthi ula ongi keka ite kwata uimi wa drip irrigation yembwa ye fair na ne kutokelia muno nondo mawau tasima kusambazwa niki wite mbatitena kuma mundani kuthi ulongi yulu wa mawau alama kwata mimea mutaalamu ono wa kulia aimi matono usomethio yulu utumi wa ndawa na kuvindonya mimea yaani crop rotation. Challenge ke chailemba ke overcome kwisila kusome tu. Yaani andu amambe usomethwa kuhusu mbe mambo usomethwa ioloa uimi. Mambo usomethwa ioloa crop rotation usomethwa ioloa chemical use and fertilizers. Mawoma medudu muno makosi yani kwembwa muemi akuna ndawa tu eka oso ndawa zitoa ende tokuna imingi moza ndawa maende tokuna maenda umana kana ndawa ezo betwe molecule yeba na mududu wenda kuwa wani molecule yeba kwa aimia ingi membwa amate na knowledge ya chemical use na wathuthia aimi kwika ukunikili ulo mimea ila ina soko matana ambao vanda na kana kwesiania na kukwata wasio kumana na kukosa kwa masoko kana thoa museo aimia ingi challenge kila kilikaane kwembwa muemi eka aisilia kiloko bana ndesila cia soko yenda chao na ila wesilia kiloko banda yu oka okomana na challenge binda ya kuthozia nundu atwa soko keza ithia soko ebinda yu kindu kiki ikwendeka aya muemi ni wailo mana kulinga na season cia binda ukeza ithia ni weze season ina kindu kinaigwa kembwa yake kesio oyundu tona ubanda melon kwa wingi wakati wa nundu kana winda nundu winda kwembwa yako ikuthitu kwa melon ndenda muno ebinda ya mpepo kila kiboni maile ambao mana soko yenda chao na mbali na soko yenda chao mamane na yo season imbwa ili hata kulinga na mume oloko banda wakati usu kukwatana vamwe kwa aimi na kuvanda mumea umwe kwa vamwe evinda yemwe ni uthuthiola mutaalamu o myakula kwi aimi makisio nikana makusi athoia la mathoa maosio kwa wingi na kwa thoa museo kila kitu wana kuimprove kwa chei na ime makwatanite pamwe makaima kendo kimo kwa wingi kendo kitu na otoma mwemi au mabaza akoka kuthoa ba nundu for example
ni ubande na no isa ina market na niumia kilo yana je inana yune umia pro box ilo biyoka kwa bana ni hasara lakini aimiteka kwata na teka umia na kwa wingi to na wete ta FH ba kana pro box yesu ana yuswa aimine ni mbatena tena potential ya kumbatitona kutazindo situ kwanzela elite kusomethwa yolo amemile na mitumile andawasi ya mimea ni njia imwe ya kunenga aimi utoni na mtaalamu uone wa kule serikali ya kaunti ya Makueni kusilamu vya wa uimi isomethie aimi a kindo kimwe ni chucha kwa ni pawa mwimi kwisila kisomo cha memile na mitumile ya matalwa ya ndawa yuki unondo yu kaunti neto na kwasa ikarenji kisomo cha mutembo cha aimi nondo yu oju mwimi koreisi issue ya kisomo kwembwa kwebina nondo mwemi ailo tongia ni wajuta county akoka akasomethwa na yonwa yani umuhimu wa kukwatana na kukuna kindu bamwe nondo niko kwekiana bina na kuthina mbele uimi ni woli wa kwati wa nthi na ni wivinde ya mongo ya kwati wa Kenya na kitumi niki mwimi walika muundani ikase na wicha kwoko tumanthe kandu. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, kwa chai kaunti ya Makueni. Ndi museisya wa Mutongoi TV tuyambako sa uthiumo wa ndatika nini balangi siokithia ngwithi wa ndiendea na kunengelelia maubo otondu matubikiye ba mesani ya bilingi wa maubo nito siokithetie Africanacity is not just a word, it is part of who we are. And our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Accelerate your career growth by studying at Jordan College of Technology Thika, the leading technical, business and hospitality training institution in Kenya. As we celebrate 13 years of quality training and academic excellence, we invite you to apply for the various courses during our May-June 2021 intake. We offer over 50 government-approved diploma and certificate courses in catering and hotel management, journalism, electrical and electronics engineering, fashion design and garment making, hair and beauty, business courses, plumbing, ICT, secretarial, tourism, laboratory science, nutrition and dietetics, community development, driving classes, among others. With qualified lecturers, a dynamic approach to teaching and state-of-the-art training facilities, Jordan College is making world-class education affordable and accessible to all. Our graduates are sought after and have excelled in the job market. For more details, call us or visit our Thika main campus at Alisa Plaza. Jordan College of Technology Thika, a legacy of quality training and academic excellence. Inyakalete nenda kulisa ni ndirene kunungu za wale meeting leo usine ngo kwa noka bara kutia leo nene kuminea kwanza uyu netilanga ntima ni nyosu mbikele sa moka nini ndi ngo kwa noka we sawa ni nyosu Nyakalete ngimene ya mtu weba ita wa ra premier ra mudhein sangu lunga mtu wa kambuni nje baandika awone nenda ra premium au wi there kalete Njalo indi watu mine angima ona ngime ndi amuti ali namwe wi ate mulolo wingima nusu nenda kunenge mbezo choke kwa mtu wangu ukautu wingima ona meeting na ngwenda akoni ni wana meeting
mutu wa Raha Premium ula niwo witawa Kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisie mutu wa Raha Premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa Raha Premium utanu wa musie. Pochi la biashara ni njia mpya ya kupokea malipo ya biashara inayokuwezesha kutenganisha pesa za kibinafsi na pesa za biashara kwenye laini yako ya M-Pesa. Jiandikishe leo kwa kupiga *334# kutumia laini yako ya M-Pesa. Na nina udhocha ingi tuendanie imwe ekali makisio changa ilaye county ya Kitui ni maweta kana kwithiwa mena maumu mamikalile ni kwa kutumite methiwa mayendea na utema miti na kubibia makao bathukanu na mwia ola umetwe ni governor wa county su ya Kitui Charity Ngilu bala wakunie mungu ubibia wa maka county ni isu. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa maubo. Ekali makisio changa museve Kitui chakate na alane avivya mamaka ne mambisye utandithia wingi nundu wangalamasia mikalile kwambata muno mainena na kisese kicha Mutongo TV mease kitumicho cha kwambisya biasala ona kwithia wakunwe mungu na serikali ya kaunti ya Kitui ne kwithia amwika aingi kuma kisioneke matina wea ona kwithia governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Ngilu aikuna mungu uvivya wa maka ama viwea kugiro nziasi kwa mbeza sithi ago muno ainende iye no bibi makamba adu ambabo no gena ambo kwa takawila kangi bandu bangi na nakanumba na nakanumba suga za kwithila ne ali kala chini beza ni sia la bala numasia na nali ko bia maka inge bala na bibi senguni asia kwa tadhati alafu na bibia no kana ita sionzi sinjumla na ata gunia mwene na gunia mwana atesa ta ingilie mwe na maneli amwika aingi va kauntini ya Kitui ni mambisye utandithia ukumana na wingi wa andu na alame kutumia maka kutwaisya mikalile yo mevo ene mikawa na ekalima misi minene ta Ilovi na Mombasa kula makama kuendekana kwa wingi. Asita masombe bo mwiteka mekwata sia maka na maka ni mokie matilo mela maka matililo aweza kwithia asia zumena thina wa kwikati no somethia ciana na imaenda bandu bangi matonda kumya pesa kungavana awayembo ngavana netukukulia wike a project kuyoto iniku mutito sombe na mother usakwithia andu ni makwata mbesa sio somethia ciana. Continue. I would like to urge all the people who have been doing this business in Kitui, please to resist and to stop doing this because it has caused real drought in Kitui, hardships of food. We don't get rain, we don't get water in our rivers and in our wells, and therefore I just want to ask everybody to really find something else to do, and we can think with them so that we can help them to do something else instead of cutting the little few trees left in Kitui. Kumano na kukunwa mungu kwa biasala wa maka enembia mwene mambisya kuosa matambia kwa alame utwaisya utandithia wa maka na kuvivya ngalesya atandithia a na yu ekali ama kisio changa metwaisya biasala ume na wia kuvithukiwa ni enembi na alame ukwata mbau serikali ya kaunti ya Kitui kukuna utandithia wa maka kauntini ya Kitui. Private mandu mako bia makame thia agora biashara zini tetha cia andu ona angi ni masomezi anzi ogwizira makani kila kivondo no motabia ni kana andu ni mabande miti watula mutu wa maka ubande muti tambwa unundu mbwa ndukatema mbwa ubebieka na ni manetha cia kubikono inundu ni thia school ni college lakini numa school ngoka nga bibia manguo bata kindu kila nena chongoa ni mandethetie kubika bundu na kwasu. Ona kutwika biasala wa makano wa kunua mungu va kauntini ya Kitui ni gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kalukiwangilo amweka ainge na alani ekali makisio changa kila Kitui chakate masiava yono ndonge mama tona kuyokilia kimaisha eka biasala wa maka na nicho kitumi malikete biasala ni unikenda kuyokilia kimaisha kiripotea Mutongo TV kuma utuini wanga ulawe moseve Kitui chakate
kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ukanyo muvyu ni waumwa kwa ekali makisio cha mwingi West ila ye kauntini ya Kitui yuluwa enendi alama tekuwatia miao ila yikitwe ya kuisiania na kunyaika kwa waua corona. Chifu wa kisio kiuni waweta kana alami kuatikana maitula miao isu nimekosewa matambia maimaki miao Lina Musangi enange wa isu. Ukulio ni umwe kwa ekalima musuwani ila isab kauntini ya Miwani mwingi odhuiloni wasuwa kauntini ya Kitui kwende ya kuatia mitalatela ila ikiitwa ni serikali kuislamu biani wa uiti nikana kuisubiana na ikuwa ya corona. Ukulio wa umwe ni munini wa chief kisioni kiicha musuwani Bernard Munyoki. Munyoki ni wasekana ni makose waitambia kimia wenenzi alama kuidhi wa matakuatia mitalatela ila ni vamwena kuthamba moko, kuikia face mask, kuikala ando matani sekana keeping social distance, si bonzia ingi siya kuisubiana na ikuwa ya corona. Nera kuasia kanani kulia andu enenzi musuwani sublocation ni kana mati mikakati onde ila yikitwe ni serikali nundu wa kuisubiana na wa corona ula wina ivyo vingi zini wanzitu ya Kenya tuithie tuithamba moko tuithie tuikia maski tuithie tuikikala tutianie tuithie tuisanitize moko maitu ila twakwatanga kundu na kundu na indi ngwasia kana alama tukwatia mikakati isu zini wa maundu kana zini wa siazila makwithia na sio sia kuma sia nyanya imo ni makosewa ithita serikali ni tumose atwa kali ni kana tuhakikishe kana ni mati ya miao ulondo iweteto ni serikali itu ya Kenya. Oingeni wa malilikani enenzi kana siathi siaile kwithwa na andu aingeni kana andu mesubiane na muimu munini wa chifu enene ya kivaloni cha Tivoi ila wikite mathikoni ma Damaris Kinyambu ula unaina miaka 99. Ngo ripoti ya Mutongo TV kuma Miwani mwingi udhuiloni wa suwa ni Lina Musangi. Atwai mamota sia bodaboda kuya sokoni Wanguluni na Tala ila si kauntini ya Masaku ni makuli ya serikali ya kaunti ya Masaku imakie na kuma mangisia kundu kwa kuibidhambua na munyi ibinda ila mewuyani. Boniface Mutisia ni mwandiki witu wa Movo. Drivers sia bodaboda kuma musini wa Tala na Nguluni nisumia wito kwa serikali ya kaunti ya Masaku imongelele iwanza kwa kumasovisi ya vandu va kuthiumua. Ibinane ye ambua anake maito ma bodaboda twende na unama nundu ila kwa twingenge se matukani maene ala twizine mabiasara mene na ni withi ane muisio munene na nuna ma mwingi kwa andu ma bodaboda nundu wa kwithiwa ene matukasu ni moga na makatukuthwa makatuya ona nitro ne matuyo thothea ungei kana maundu ange mathuku kuri kule governor Mutua mawatholo wathita no ma bodaboda makumaki ya shed ende na kweke eke ibine light ya lete eke kiu na tuikule senator waitu Mwandu Agnes Kavindu asukumie shed isu ni kana andu maitu ma bodaboda mage kunama athukumu ya miasia ila kwa viva muno ni meunyama na ingi ila kwinambwe maina vandu va kwivitha yume lasmika kumbania vandu vamwe undula umekienzika sia kukwatwa ni ikuwa ya corona. Athukumu itu tuthukume asuane kwitha shedi la twagiwe Nguluni ni nini onde twikwatia serikali katwongela ngo shedi ukethia no twakwata shedi nene anana wangi makauma asuane ukethia tuthukume bandu bemune kila kingi tutono kulia serikali ni kuhusu thoang mauta ni wambatie muno ithie tubinenge kapio undu tunetha tuithukuma iona wite ya witu ni watheie nthi karama mauta yambata mundu acu namo musumbe witu asicie thukuma uyo wa bodaboda na nitugaila serikali ya Masaku itonekanie nundu batitha ivya muno isua itwete shedi withie tiba uyani tikuania bonti yani ati munene mataleva aingi ni matunga muvya kwa serikali nundu ni maikie kunyamaua na ukwati wo ni wongelekangite titungia jambe titungia serikali muvya ni kwithiwa itaikio thinwa kila kingi tienda shedi ya ila kwa kwembua itithinika muno pesa mekala baya mukiloya mabeza aisua muno na ila kwa wendo zaidi itibinani itaka shedi nika kwa utevo ya serikali twikie shedi. Ripoti ya Vilingi wa Movo kuma Nguluni Tala
nitawa Boni Mutisia. Naindi musiaisya wa Mutongoi TV vau nibo ngwenda ukunia nzuma nthi muthenyani wa umuthi nthini wa bilingi wa maubo. Naindi ndanamba kumaluka nienda ngulilikanie kana musomi witu wa maubo Erastus Nzomo nukwithiwa ailika va studio mwende na kunenania iulu wa mutalatala ula wendekethetwe wa kubindua kwa katiba na ula ubatisitwe BBI. Erastus yethiwa ainena na Adrian Bundi ula wina utuika wa maundu maki uteti nukwithiwa na Johnson Kanandu ula ni MCA wa Mumoni Ward na nukwithiwa na Johana Munyao ula ni MCA wa Mutituni Ngelani Ward. Kwa ndukabitwe ni unenania unisi nukwithiwa oyumangala kwa nukwithiwa ikumana na Erastus Nzomo nukathibasa ula wethiwa aindethesya nthini wa kwaliula kwanzia ya Meko ni Sharon Ndinda nyenitwa Faith Mackenzie wa Mutunga ni kwendea kiwio cha kwaila Tiwanesa. Inu ni Mutongoi TV. Sio ngai nako ukiria ngai ni athime wia wa moko maku ngai ni ege wathi we uthayo wako metho makwa musiaisya wo mundi maiba amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu manthi wo ni wala mathea misili mone utethio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongama ina ulumu mwikioni inde wai aume ongeleka ibina kuthiwanga ino kwetele mondela umushokea maisha maku nimekwaila shetu ya Yesu Kristo ula wikala adai twaile kwigwa nayo ona sabule oke thwane batonyeka wigwa ne wathi witu wa kila muthenya ena ndo soma ndasita ndeto igwana na Yesu Yeremia kilimbukia 10 mso wa 5 maandiko mangai masya no maniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwe withi uteli wake nenda kabina kwa ninyo kana ngai ni motabi mabata makwa ndeu sita na ndeu vida Vaikuma uivuva vaikwisovana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalanthi tunenana maana mai nusoi wanengota wi mundume utawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wajito na wa mwana onake wa kuthi umwa itina wake beti chake cha mhina kusia kila mundu ewasya kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kama metha amabiniwe nundu nyeye tatu ndizi kana ni witha wete no kakwata binaingi nundu thumuoni itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukana wailito kumala akathi kuyitanithia eweka na nyanya make na njanu kuthii ni aoiva ekuli ngwezi ndi bala bevibi na bala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilike cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wio va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Mwau maende maalukete na ivinda na nzeve na naudo chatuenda ni mwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha hawiti kwi mwau alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo na hypertension is no stress, just relax. No ikoma mazana na mazai komete na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve mwau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivita